Reka nongere kubasuhuza kandi mbifurize amahoro y'Imana mwe muduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV. Ni umwanya w'amakuru nk'uko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi wa none inkuru mbazaniye iravuga kuri Donald Trump wabaye perezida wa Amerika, ndetse kuri iyi nshuro akaba arimo kwiyamamariza kongera kuyobora Amerika kuri manda yindi ya kabiri, aho ahatanye na Joe Biden mu ijoro rya kese cyangwa se mu masaha makeya amaze gutambuka, nibwo Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashwe. Donald Trump akaba yarashwe ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri Leta Zunze Ubumwe bwa Pennsylvania. Gusa Imana yahabaye, kuko Donald Trump hari hashiriyemo amasaha makeya cyangwa se iminota mikeya ahawe ijambo kugira ngo atangire ageze ijambo yarahawe umwanya kugira ngo atangire ageze ijambo ku bantu bari baje mu mbaga yo kwiyamamaza cyangwa se bari bitabiriye ku bwinshi cyane. Ubwo yahabwaga umwanya kugira ngo atangire ageze ku jambo abaturage, nibwo harashwe urufaya rw'amasasu. Amasasu atangira kuvuga ndetse rimwe riramuhamya, ariko kubw'Imana bivuga ko Donald Trump, inkuru itugeraho dukesha BBC ndetse n'akavideo gatoya kagaragaza Donald Trump bamurashe ariko baramuhusha, isasu rifata ku gutwi, atangira kuvirana amaraso amanuka yerekeza mu kanwa. Byagenze gute kugira ngo Donald Trump abashe kuba yaraswa? Mu nkuru yacu tugiye kubagezaho ese koko iyi myivurunganyo cyangwa se imyigaragambyo ukunguku kuraswa kwa Donald Trump twabiganya na Afurika. Ubundi ibi bibereye muri Afurika umuntu yavuga ngo nta gishya ni wa mugabane, ariko noneho kuba bibereye mu gihugu cya Amerika, igihugu cy'igihanganye nk'iki ngiki, ni igisebo, ni ibintu umuntu yavuga ngo kuri Amerika ntibyari bikwiriye, dukurikije nk'uko bo bafata umugabane wa Afurika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye biri hirya no hino. Ese uwarashe Donald Trump ninde? Yamenyekanye cyangwa ntiyamenyekanye? Uwarashe Donald Trump yaragambiriye iki? N'uwo mu muryango wa Joe Biden cyangwa ntawamenya? Tugiye kubavira imuzi n'imuzingo by'iyi nkuru, kuko Amerika abantu bemerewe gutunga imbunda. Ashobora no kuza akabikora atari uko ari uwo mu muryango, atari uko ari uwo mu ishyaka rya Joe Biden, ahubwo akabyikorera we ku cye giti kubera urukundo ashobora kuba akunda Joe Biden cyangwa se urwango yanga Donald Trump. Mbere yo gushyirwa mu modoka ngo ahungishwe, Donald Trump yasabye abashinzwe umutekano we guhagarara gato, maze azamura ukuboko kw'iburyo asa n'uwerekana intsinzi ku bari bamukurikiye. Donald Trump ubwo yari amaze kuraswa yahise yikubita hasi. Muri uko kwikubita hasi, abantu bari inyuma ye gatoya bamukikije nabo batangira kuryama hasi kugira ngo urufaya rw'amasasu rutaza kubahana. Inzego z'umutekano zatangaje ko uwagerageje kurasa Donald Trump nawe yahise araswa ndetse arapfa. Nubwo hari umwe mu baturage nawe wahise hasiga ubuzima, hakaba hari n'undi urembye nyuma yo gukomeretswa n'isasu. Ni ukuvuga ngo uretse Donald Trump Imana yakinze ukuboko, hari undi muturage urembye cyane utarashyiramo umwuka, ariko hakaba hari n'undi wahasize ubuzima ako kanya. Video dukesha BBC nk'uko muri buze kwibona muri aya makuru yacu igaragaza Donald Trump ageze ijambo ku bakunzi be. Humvikana amasasu, ahita afata ku gutwi agwa hasi. Ubundi atabarwa n'abashinzwe umutekano nyuma y'uko urusaku rw'amasasu rwumvikanye ubwo yatangiraga kuvuga ijambo. Ubwo bamujyanaga yari afite amaraso mu musaya w'iburyo kugeza ku munwa, nk'uko video muri kureba irabigaragaza. Nyuma y'uko akuweho, inzego z'umutekano zahamije ko ubu Donald Trump ameze neza ndetse arinzwe. Iki gikorwa cyafashe nk'icyaha cyo kugerageza kwica Donald Trump. Iperereza rikaba rigikomeje. Perezida Biden Joe uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu akaba ahanganye bikomeye na Donald Trump, dore ko bombi bahanganira kuyobora manda itaha y'igihugu cyangwa se ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bombi bakaba bahataniye kuyobora ubuyobozi bw'iki gihugu cy'igihanganye muri manda itaha. Yatangaje ko yishimiye kuba uwo bahanganye Donald Trump nta kibazo gikomeye yagize, akaba ameze neza. Bivuze ngo Donald Trump mugenzi wawe byamubabaje kuba bakurashe. Donald Trump ahangayikishijwe cyane
ahangayikishije cyane abo ku ruhande rwa Joe Biden ku buryo hagiye hakorwa ibishoboka byose kugira ngo atemererwa kwiyamamaza, ariko bikaba iby'ubusa. Kuba yarashwe ari kwiyamamaza bikaba bimwongerera igikundiro, kuko bigaragara ko hari abashaka kumwica ngo areke guteza igitutu mugenzi we Joe Biden. Donald Trump wo mu ishyaka rya Republican yavutse tariki 14 Kamena 1946. Ni umunyamerika w'umushabitsi, dore ko ni umukiro ukomeye cyane Donald Trump aratunze. Guhatanira kujya kuyobora Amerika ntabwo bivuze ngo ni umutungo ashaka, ahubwo ni icyubahiro. Bikaba byaranamuhiriye kuko atunze agatubutse, gusa akaba yarahisemo kubifatanya na politiki. Bwana Trump yabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 2017 kugeza muri 2021, aho yasimbuwe na Joe Biden ari nawe bahataniye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi nshuro. Bivuze ngo aramutse atowe yaba yongeye kuba perezida uyoboye manda ebyiri muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, akaba yongeye kuba perezida wa 47. Donald Trump byagenze gute kugira ngo abashe kuba yarokoka, cyangwa se abashe kuba Imana yakinga akaboko ye kwasiga ubuzima? Dore ko ubu ngubu isi yose ibiririmba ibindi bintu, isi yose ibivuga ibindi bintu iyo Donald Trump asiga ubuzima hari ahantu. Abaturage bavuga ko mu gorofa riri hakurya y'aho Donald Trump yari ari kwiyamamariza hari umuntu watambukaga avunda, ariko abapolisi ntibacya iryera uwo muntu, ntibamenye ibibaye. Ariko abaturage bakomeza kuvuga ko babonye umuntu utambuka kandi afite n'intwaro, azamuka avunda cyane, atera akavuyo, azamuka yerekeza muri iryo gorofa, ubwo Donald Trump yari yitegura kuba yafata umwanya ngo atangire kuvuga. Ubwo uwo muturage yari amaze kujya mu gorofa hejuru ngo Donald Trump atangiye kuvuga, hadaciye n'iminota 5 nibwo uwo muturage yarashe atangira kurasa, cyakora ngo ashobora kuba yarashe amasasu 2 yerekeza aho Donald Trump yari ari kuvugira ijambo rimwe muri iryo, akaba naryo ryahise rimufata. Amakuru atugeraho nuko amasasu yarashwe ashobora kuba agera mu masasu hafi 4, ariko Donald Trump ngo mu kurasa nabwo agitangira kuvuga yumvise urusaku rw'amasasu, ngo atangira gutekereza ikibaye. Mu butumwa Donald Trump yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati, ibyabaye nabitekerejeho ubwo nari ntangiye kuvuga, ariko ndi muzima meze neza. Mu gihe perezida Joe Biden yari mu ntara avukamo Delaware, yababajwe n'iki gitero, avuga ko ari akasamutwe, akarwara. Ati, iki kintu nta kibanza gifite muri Amerika, buri muntu wese ategetswe kukirwanya. Mu biro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche, White House, bavuze ko perezida Biden yavuganye na Trump mbere y'uko asubira i Washington. Trump aracyahanganye bikomeye na perezida Biden, ari nawe yiteze guserukira cyangwa se guhagararira umugabane ishyaka ry'abademokrati mu matora arimbanije, aho abatari bake biteze kuzashyigikira buri mukandida buri wese akunda. Barack Obama wahoze ari perezida w'igihugu cya Amerika yamaganye iki gikorwa kibi, anavuga ko kitagikwiriye abanyamerika muri rusange. Ubukozi bw'ikibi bwa politiki ubwo aribwo bwose nta mwanya bufite mu gihugu cyacu, kandi ndifatanije nabo bose hakozwe n'iki gitero. Ngayo nguko rero ibya Amerika bikaba byarabihinduye isura, n'ibintu umuntu yavuga ngo
muri politike bibaho, ariko noneho kuba byabaye mu gihugu cya Amerika nk'iki ngiki, benshi mu basesenguzi bagiye bavuga bati nibumva uko bahora bavuga ngo wenda byabereye ahandi hantu byafatwa nk'ukundi kuntu. Ibi bibaye mu gihe igihugu cy'u Rwanda habura amasaha makeya, ndetse amatora yo yanatangiye ku banyamahanga bari mu bihugu byo hanze bari hirya no hino, bakaba batangiye gutora. Amatora yatangiye, bakaba batangiye guhitamo uzababera umuyobozi muri uyu mwaka, muri manda y'imyaka 5 kuva 2024 kugeza 2029. Abari gutorwa ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi, ndetse na Mpayimana Philippe, umukandida wigenga, ndetse n'umukandida w'ishyaka rya Green Party Dr Habineza Frank. Ubu ngubu amatora abanyamahanga bakaba bari gutora, ndetse ku munsi w'ejo mu Rwanda ababa mu gihugu imbere akaba ari bo bazaba batahiwe gutora. Biteganije ko amatora azatangira ku isaha ya saa moya agasoza ku isaha ya saa 9. Utora yitwaza irangamuntu, iby'amakarita bye yararangiranye na 2018, no kwitwaza irangamuntu gusa, ubundi ugahitamo umuyobozi uza kubera umuyobozi mwiza, akaguteza imbere, akaguha ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Ni Mr